igiparapara cyane jewe n'abayisiraza mimi nilikuwa kuwa mjambazi abantu bajanye ingurube mu mukutano mu minembwe muri 93 ni mushonda hapana bana 93 wale ambao wamepeleka nguruwe katika mkutano ni mimi simwo byumva muweze kuyasikia simwo byumva ngo mushonda karavuga imana jewe navuye natararinga abantu abo tuva ku ndondo duserukira abaseraza bo ku ndondo bose ntibabiza abana bato ntibabiza toto wadogo hamjui mambo haya na jewe natararinga abandi bamuza mumva tararinga abana mimi na mtu huyo mnayemsikia hagati hava uriya mukuru wa Mungere Kirima hava nundi muhungu w'abasita ngo ni Mangobo wari igiparapara cyane hanyuma rero abandi bantu barimo basunzuriye wengine wamo ndani wakina Sunzu Reverend Sunzu barimo n'umuhungu uri bahari Uganda ngo ni Sebanyana wa Muvunyi w'abasinzira yacitse mu kuguru na mwingine alikatika mguu nabandi nundi mwene wanyu witwa ngo ni Mirongo yari karateka na mwingine anaitwa mwene wabona na banyasafari hanyuma rero alafu nabandi bitwa ngo ni ba masoso yarapfuye ari umusirikare nawe alikuwa ni jeshi wakari kana ka Patrick kaza kabyina hari hanyuma reka ndekera aho ngaho kuri icyo amen ko navuga ibyo muhamwumva ibi ndakindi ko ndagira ngo dushaka ibyo Yesu ashaka tutafute kile ambacho Yesu anahitaji na si kingine semeni amen hanyuma rero alafu abo bagabo bose duhuriririya ku mukutano wazee hao wote tukakutana katika mkutano mwumva ukuntu ibintu byagenze sikia vile vitu kandi hari 93 tena 93 tulikuwa 93 hanyuma rero abo bantu alafu watu hao turagenda yari cyari giterane cy'abasepeza ku runundu abasepeza na mitonde ilikuwa ni mkutano abasereza baza na mitonde y'abafana yo kwa Rusingizwa na hao yitwa Nyarukutano none barangiza buri community yaje na kadezi yazageza na Gaturika na serikali hari kiringabo za community zote zilikuwa zinakutana hari kiringabo za Mobutu bado kulikuwa majeshi ya Mobutu community yose yaje bakaziheza inzu wanawapa nyumba wale ambao wametoka mahali numva icyatumye tuzana ingurube rero sikiza kile kilichosababisha tuilete nguruwe abandi bose babaheza inzu seraza batwimiza wengine wote wakawapa nyumba naho aba afere iyo afere naho yabere baravuga ngo mwebwe twandi twitaga ngo community seraza yitwaga ngo ni 9e community timugire ngo ni ibintu byo gukina 9e community ikanisa inaitwa kanisa la 9 kwanza tugenda twabona abakecuru bene babashaje tukagenda bagafata utunefu tukamukiza akagenda twamusezereje
igihe gito ni kuki turizwa n'ibyago biriho kandi bisuzugurwa Yesu uzi kufita magari harimo icyo wamubwiye ubona ukugira ngo sagere mujura icyo
Dusome twihuse cyane. Tusome kwa haraka sana. Dusome muri Proverbs cyangwa se imigani ya Salomo. Tusome katika Mithali ya Solomon. Mithali ya Solomon. Mithali ya Solomon. Ego. Ne gice cya 8 murongo wa 17 n'irindwi gusa. 18-17. Amen. Twasome twihuse vuba 8:17. Haravuga reka nsome je wahabonye kandi ndabona nabandi bahabonye. Ndasoma mu rurimi rwacu. Haravuga nkunda abankunda hariho virgile. Kandi abashakana umwete bazambona. Amen. Amen. Na wapenda wale wanipendao, wanitafutao kwa bidii watanipata. Amen. Ko ndabona abantu bakirangaye. Naona bado watu wanazubaa. Ngiye gusubiramo kubw'inyungu z'abantu bamwe barangaye. Nitaka kurudilia ili watu wasikie. Imigani ya Solomon. Mithali ya Solomon. Igice ni cya 8 murongo 17. 8:17. Haravuze ngo nkunda abankunda kandi abashakana umwete bazambona. Amen. Amen. Sawa, icyo turagitambutse. Tusome kandi muri Yesaya 55 murongo wa 6 no 7 gusa. Some Isaya 5:6. Isaya, umuhanuzi Yesaya, Nabii Isaya igice cyaho ni cya 55 55, sorry. Ego, murongo waho wa 6 no 7. Mstari wa 6 na wa 7. Haravuze ngo nimushake Uwiteka bigishoboka kwabonwa, nimumwambaze akiri bugufi. 7. Umunyabyaha nareka ingeso ze, ukiranirwa areka ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Amen. Amen. Dusome nanone handi hatoye turangize sintinda. Tuendelee kusoma, utasoma lugha unayo kwa sababu ya muda. Somere Abaefeso. Wa Efeso igice cya 5 murongo wa 10 gusa. 5 mstari wa 10. Uranyihanganira icyuya kibaye cyinshi, narinzi ko hari imbeho nyinshi. Urwandiko rwa Efeso, Paulo yandika Efeso igice cyaho cya 5 murongo wa 10 wonyine niwo dusoma. Dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo mushake uko mwamenya ibyo mwamashima. Amen. Amen. Aha niho nshaka gutinda, ndashaka rongo hano. Hapo ndipo nitakaa sana ama nitaongelea sana. Ndagira ngo twese tuhasome. Nataka sote tusome mstari huyu. Dusome twese niturangiza tubumbe za Bibiliya, keretse ubonye aya majira yandi akumva Bibiliya hari ijambo yosoma muri Bibiliya. Ariko niturangiza gusoma gutya, tukimaliza kusoma tutafunga Biblia. Turaza kubumba za Biblia zacu. Tutafunga Biblia zetu. Reka nsubiremo twitonze tubyumve neza. Acha nirudie kwa upole tusikie. Haravuze ngo mushakashake uko mwamenye ibyo umwami ashima. Amen. Jaribuni kujua yale yanayompendeza Bwana. Amen. 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 Reka nshime hanyuma mbone kugira icyo mvuga kiri ku mutima. Acha nimshukuru Mungu alafu nikuje kuongea kile ambacho kiko katika moyo wangu.
Ijambo rya mbere ndashimira ise umwami wacu Yesu Kristo. Neno la kwanza namshukuru baba wetu Yesu Kristo Wandemye namwe akabarema ambaye ameniumba nanyi akaumba mu shusho y'Imana. katika sura ya Mungu. Uza witinya wese azamenye ko aremwe mu shusho y'Imana. Yule ambaye anajiogopa ajue kwamba yeye ni ako ndani ya sura ya Mungu. Amen. Amen. Icyaka ndashimira Imana kuko kuri icyo ngicyo ndacyari mu ijambo ryo gushima Imana kuko yandemye kampa Kristo akancungura. Namshukuru kwa sababu ameniumba akanipa Kristo akanikomboa. Hanyuma akampa na mwuka wera unyobora n'ubunyine. Na akanipa Roho Mtakatifu ananiongoza mpaka leo. Amen. Amen. Ijambo rigira kabiri ndashimira abayobozi b'iri torero. Neno la pili nawashukuru viongozi wa kanisa hili. Abayobozi bo mu nzego zo hasi, viongozi wa idara za chini nabo mu rwego rwisumbuyeho bukeya, na idara ya juu kidogo, ndetse n'ubuyobozi bukuru na uongozi mkubwa. Kuko iyo batabikunda simba naje hano, sababu hawangependa singekuja hapa. Igituma mumbona nahagaze ahangaha cyangwa nkaza hano uko babyemeye, kilichonisababisha nije nisimame hapa ni kwa sababu amekubali. Mkumpigie Mungu makofi mengi. Amen. Amen. Ibyanyuma ndashimira Imana kuko tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Mwisho namshukuru Mungu kwa sababu tunaenda kuongea neno la Mungu. Sinje gufomora pi, sijakuja kuongea mambo ya cyangwa ubundi bw'umutumwa bw'imiryango cyangwa bw'ibindi bintu by'amakominoto ya ama habari za mafamilia ama community. Hapana. Na abakumbuye nimewamiss. Ndatekereza ngo naratekereje ngo za gutaramana, nikafikiria nije niombe hapa. Amen. Amen. Iki gitaramo turakigabana ni mu cyumve kirareme nacumvishe jewe ngize iminsi nkirimo cyaha. Service nimeisikia. Ugifata minenego ni kazi yake. Yule ambaye ataishika tu kwa uregevu ni kazi yake. Amen. Amen. Twaragisenge turavuga ngo tuzataramana. Tumeombea tukasema tutakuja kushiriki hapa. Matokeo yacho mu gihe twabonye mukiri hano mwigeze mbona tubabashitse. Tumeanza kuona matokeo yake tukifika hapa. Hatuja kuwa wageni. Semeni amen. Amen. Hanyuma ndasoreza kuri iri jambo rigufi. Nitamalizia kwa neno hili fupi. Mbaheruka mukiri mu masomo. Niliwahi kufika abantu bavu bigeze kuba mu masomo hari. Tuliwahi kuombea katika shule hapa juu. Ndatekereza ko mu bantu bena babishuti baje mbere hano nanje mbamu. Nafikiria kwa wale marafiki waliowatembelea watu wa kwanza nami nimo ndani. Kandi Imana yaranshoboje muno haba mu intebe yanje. Tena Mungu ameniwezesha hapa kuna kiti changu. Amen. Amen. Tuko pamoja rafiki zangu. Tumupepe Bwana wa majeshi. Zamurira Imana icyubahiro. Amaboko yanyu heke. Pandisha mikono wako. Hallelujah. 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 Amen. Amen. Imana yakoze imirimo nibi. Mungu aliyotenda maajabu ni haya. Abantu bagirisha nini gomo ukumuntu wari kuvuga ngo indantezi rya ivemo. Watu ambao wana unafiki amesema nibi bikobwa biri hano. Na matendo haya yako hapa. Ukundi yari ku mugome. Angekuwa ni mwasi. Gusanti yari kubishobora. Angeweza. Ngiki kuri abantu bihishwemwe imigambi ikomeye gusa abantu bazaba barwanya. Watu wamo ndani mipango mikubwa ingalao watu wanawapiganisha. Ni kweli. Abantu kuri hari umugambi munini waruzwi ko neza muri Kenya emo madone un jour X ko hano hazaba ikanisa muri mwiki. Ni kwa kunajulikana kwamba ingala zamani kwamba siku moja hapa kutakuwa kanisa. Kandi nimureba ya makaroni utugusa. Oya msiangalie hapa tu. La. Arubundi butunzi bukomeye buri mwijuru. Kuna ngine utajiri mkubwa ulioko. Ibi na mafuru matoyi. Lakini haya ni matunda madogo. Titwovuga ngo amen. Amen. Turi kumwe ndugu zangu. Tuko pamoja. Imana ibahamugisha. Mungu awabariki. Twabanye muri umoja n'aba bene data. Tumeishi nao umoja. Batubera umugisha natwe tubabera umugisha. Wakawa baraka nasi tukawa baraka kwao. Amen. Amen. Ndabona bamukecuru hariya. Nimewaona mama hapo. Tulikuwa tunawamisi kabisa. Twari tubakumbuye cyane. Ndabona ndabaramiye hano. Nimemwona Richard. Uyu niwe tugiye kungana ariko ndamuruta. Nuko giwe yabaye kamukuru utare. Munde ngirito abantu bazabambona bakamagira ngo nikinya. Watu wanadhani mimi ni mdogo lakini imyaka 47 iba. Ndabaramiye tarayigeze. 47. Ndabaramiye niwe twabanye mu kazi kamwe ni masuwa yanje cyane. Tuliwahi kuwa naye kwa kazi moja. Ndabona na Nyatutsi. Namuona na Nyatutsi. Na pastor.
na pastor. Hari akazi natuziranyeho cyane. Tunajuana naye sana. Uyu mugabo hano. Pastor. Kakera cyane ko mu kazi. Zamani sana kazini. Ni inshuti yanjye cyane nawe. Ni rafiki yangu. Abayumbe bose twarabanya benshi bene data hano ba pastor hano n'aba bantu bose bari. Waombezi wengi tuliishi nao. Natekereza ko mumeze neza. Nafikiria mko sawa. Nataka kuvuga nuko Imana igenda igorora ibintu. Nataka kusema kwamba Mungu anaenda kinyosha vitu. Imana ntizireba nkuko twe tureba. Mungu angalii kama vile sisi tunavyoangalia. Imana yarebye Musa udedemanga. Mungu alimuona Musa ambaye hajui kuongea. Imana izireba icyo bazabita inner heart. Mungu anaangalia kini cha moyo. Mu mutima. Ndani ya moyo. Twebwe tukareba mu mubiri. Sisi tunaangalia mwili. Imana iza kureba Dawidi. Mungu alipomwangalia Daudi. Yamari kareba na Sauli bari gishwaruke. Na naangalia Sauli na Hezekiya hano akamuzana magabo banyamurenge bibigango. Anapoleta mtume kwa wazee wa Nyamlenge wenye nguvu. Tiwe mwicazari. Hawezi mkalisha. Cyangwe mushonda uyu nguyu. Ama mimi. Wonyicaza irwande rw'abagabo barebare bari basore barebare bene bari. Uwezi kaa pamoja na vijana warefu ambao wamekula kabisa. Zirangiza mu mutima. Mungu anaangalia ndani ya moyo. Bwana tubariki sana. Amen. Ngiyo introduction yake. Hayo ndio. Narimba kumbuye takidi. Nilikuwa na wamisi hakuna kingine. Hanyuma reka tuganira magambo. Ijambo ry'Imana tugiye kuganira. Lafu neno la Mungu tunataka kuongea. Ni jambo rifite umutwe uvuga ngo. Ni neno ambalo lina topic isemayo. Rivuga ngo mukomeze gushakashaka ibyo Kristo ashaka. Endelea kutafuta yale ambayo Kristo anahitaji. Haleluya! 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 Pepea Bwana wa majeshi. Haleluya! 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 Dukomeze. Hari jambo ryitwa muri present continuel. Kuna neno ijambo present continuous igikomezo. Dukomeze tiduhagaraze. Tuendelee tusisimame. Dukomeze gushaka. Tuendelee kutafuta. Muraji uvise semwe kajara. Mumesikia? Hari jambo ryo kuvuga ngo nashatse. Kuna neno lisema nimetafuta. Ariko dukomeze dushakashaka. Lakini tuendelee kutafuta. Ningi jambo rivuga ngo pray without ceasing. Tuombe kabisa bila kukoma. Ubuzima bwo guhora dushakashaka. Uzima wa kuendelea kutafuta tibugira ikiruhuko. Haina mapumziko. Leka gusa nibazira ijambo. Acha nijiulize neno hili. Ese ibyo turi mu gushaka nibiki? Je, yale tunayotafuta ni nini? Mugisirimba cyaje hano mukanya. Katika mziki ambao tumecheza hapa. Icyo mwatwakirije kare nasanze bano bana bari cyambere cyabayo. Ile cha kwanza ambayo mmecheza mtikitukaribisha. Ariko abakristo abayimbe ni beza cyane. Wakristo ni wema sana. Semeni amen. Amen. Mugisha ukomeye kumenya Yesu. Mugisha ukomeye kumenya Yesu. Haleluya! Haleluya! Numvise ijambo rimbwira ngo mesikia neno niliniambia kwamba ngo muhunge icyaha. Kibieni dhambi. Erega abantu ntibazabumva igisirimbo cyo kiza kivuga. Watu hawasikii vile tunavyo tukicheza. Ariko kivuga nkaza numva umuntu umwe ngo iki gisirimbo injana kiravuga ngo abantu nibahunga icyaha. Watu wakimbie dhambi. Iyo ni message muyakire natwe tuyakire. Pokee message hiyo nasi tupokee. Amen. Amen. Isi byo uri mu gushakashaka nibiki? Ja ile yale unayoyatafuta ibyo abantu bashishikariye twibaza. Ibyo abantu bashishikariye nibi? Kile ambacho watu wamesimama kutafuta ni nini? Nukuba bishop, nukuba apotre, nukuba reverend. Ni kuwa bishop, reverend, mtume nini? I can't please anyone. Tawe mumbabarire rimwe nza nkoresha icyongereza. Nize ndi mukuru wa. Uziko nize mfite abana bakuru. Nilisoma nikiwa na watoto wakubwa. Ari geno bivuga mukagira ngo nukwirata. Nize mfite abana babiri bararangije muri form 4. Mimi nilisoma nikiwa na watoto wakubwa. Nagizige nashatse muri 94. Nilioa 94 mu kwezi kwa kabiri kandi nakoze ubukwe mwezi wa pili na nilifanya harusi muri 92 ni abana bamwe bari bataravuka 22 mu kwezi kwa kabiri itariki 9 mwezi wa pili tarehe 9 nakoze ubukwe baje gutira agatimba mu bijomba agatimba baza kabaje kugatira agatimba
hanyuma rero icyo cyafuse kile natafuta ndabanza nja muri kakazi abantu bazi nikaenda kazini mushonda Imana yarankishije sonda Mungu ameniponya no babwira ubuhamya bwanje mwokizwa benshi bakizwa ikiwaambia ushuhuda wangu wengi mtaokoka nakirijwe ahantu muri Cour Supreme y'u Rwanda niliokoka katika koti kuu ya Rwanda ngiye kureba data wacu wakoraga muri Cour Supreme nilikwenda kumuona babangu mdogo alikuwa anafanya katika koti kuu esi bibije gute ko turashakashaka ko kumenya Yesu tunatafuta vile tunabojua yale Yesu anataka kwetu amen hanyuma rero alafu nari nasinze hari abagabo nilikuwa nimelewa nayoboraga bo muri kiriya gihugu kuna wale nilikuwa naongoza nababwira nabamenya amabanga yiriya nayoboraga abantu benshi nilikuwa naongoza watu tagiraga ngo nigeze kugira abantu bamperekeza benshi niliwahi kuona wale watanyishindikiza kandi nigeze kugira nimero buriya noje hari hakurya ngira nomero ngahemberwa nazaga mpemberwa nilikuwa nalipo huko ngambo muri leta neza tika government hanyuma rero alafu kuja ku ishuri ku Kibuye ahantu hitwa ku Kibuye ngo shikeyo nilipoenda shule muri 2003 ku itariki 3 isaha hari kuwa 5 isaha 3 nibwo nakijijwe niliokoka ilikuwa 2003 tuvuge ngo amen ngeze Nyabugogo mpura n'umugabo twakoranaga arambwira ati mvuye gufata amafaranga ahantu hitwa muri CSS hano hanyuma rero nyakubaha muyobozi ngwino tuje gusangira akacu kiongozi kuja tuende kuchangia pombe ndafite gahunda yo gukizwa bila programu ya kuokoka sija kuwa na programu narisigaranye 5,000 hano nilikuwa na 5,000 hapa turagenda abantu bazi hari ahantu haruguru y'amashira hamwe niho twicaye tukaenda tukakaa huko kuva saa 10 tugeza saa 7 z'ijoro tukakaa saa 10 mpaka saa 7 ya usiku sifite gahunda yo gukizwa sina programu ya kuokoka mu gitondo ndavuga reka kureba data wacu yari conseil wa ministre n'umugabo witwa ngo ni Muhima ababa hari yakorana na Masengo asubuhi nikaenda kumuona mzee huyo ndavuga ngo reka mugende mubwire nawe yazaga nko kukayoga buke ampeze ku mafaranga asubire kukiwa ariko ndebe ko nakwiyongera kuyo kunywa gusa anipe pesa niendelee kunywa nari mfite umugambi wo gusinda cyane nilikuwa na mradi wa kulewa tu nawe Imana ifite umugambi ngo umunsi umwe nzahagarare hano lakini Mungu alikuwa na mpango kwangu siku moja niseme amina semeni amina amen hanyuma icyo nshaka kuvuga ndihuta vuba kile nataka kusema kwa haraka ngo buce mu gitondo isa 3 arambwira ati mfite umuntu wo muri Arusha tuza kubonana asubuhi akaniambia nina mtu wa Arusha tutakuja kuonana utindaho wihute ugerageze nutindaho urasanga kile uje kwa haraka ukikaa utakuta nimeenda ngiye kubonana nawe utakuta nimeenda kuonana naye nihuse nilipoenda kwa haraka nihuse kwa haraka ndavuga ngo ningendera ku ma escalier nkazambuka nkagera kuri etage ya 4 nikienda na stairs mpaka birankerereza nitachelewa kanche kuri lift acha niende na lift nari menyereye ikinchasa twazaga tuja uyu mugabo arabizi ikizungu twakimenye muri 86 nibwo nageze buvira je ubwa mbere 86 kandi cyo gihe kera nari ntangiye kunywa inzoga nitabi 86 hanyuma nari inzugi pepe nilikuwa najua town na mambo ngo nica ku ma escalier ndatinda reka nce kuri essentiel nikapita katika lift niho nakirijwe hapo nipo nimeokoka nafite nawambwirije alinihubiria nari mfite pake y'itabi y'intore nilikuwa na sigara hapa naraye ngo inzoga za yose nilikuwa nimekunywa pombe kabisa hanyuma rero ngo shike muri Cour Supreme ndavuga ngo reka ninjire muri essentiel nilipoingia ngo shikemo guca muri essentiel nipoingia katika lift nama numva ko umuntu yambwira ngo musho nikasikia mtu aliniambia msho arambwira ngo ndatangaye uzi kuri igifuca nuko neza nashangaa wewe ni mpumbavu uzi kuri igifuca nyoko wewe ni mpumbavu wa mama yako sese none irijwi rivuye kwa mbaye igifuca mama gute na wapumbavu wa mama uzi kuri igifuca nyoko neza wewe unajua wewe ni mpumbavu wa mama yako kandi kana ko kanya damari dudubiza urafa none nufuraje kwana utakufa leo ukifa leo tena urafa none utakufa leo kandi ngubwire tena sikia nikwambie ni Koranti yafuye muri kumwe Nikola amekufa mkiwa pamoja naye ni foref Nikola uyashobora kwabizi bari twabanaga n'abaruga barabizi Nikola fiye turi kumwe gutya mimi Nikola amekufa tukiwa pamoja Gakunzi arambwira ngo suzi Gakunzi wa Sendoda najua Gakunzi urarusha Gakunzi wa Sendoda izuru unamzidi n'ubundi bigangu gusa na nguvu wewe urafa none uraje utakufa leo utaenda wapi ugiri yose nduzanye kanseri na sida umetoka huko hujakuja na ujende utari casualty umekuja bila wewe mmoja wigubera lisansi na usome uwe ndakuzinga gutyo urafa utakufa
naho nakirijwe. Ni hapo nimeokoka. Narakijijwe niho kirijwe. Ni hapo nimeokoka. Nageze aho ngaho ngo ntangira gusenga Imana ntabizi. Nikaanza kuomba bila Mungu bila agace gatoya gusa. Kidogo tu. Nazaga nja muri rerejo tukira abana batoya kubera kwanga rerejo. Kwa kukataa masomo hayo. Nari giparapara cyane. Jewe n'abayesiraza. Mimi nilikuwa mjambazi. Abantu bajanye ingurube mu mukutano mu minembwe muri 93 ni mushonda. Hapana bana 93 wale ambao wamepeleka nguruwe katika mkutano ni mimi. Simwo byumva. Muweze kuyasikia. Simwo byumva. Ngo mushonda karavuga Imana jewe navuye natararinga abantu abo. Tuva ku ndondo duserukira abaseraza bo ku ndondo bose. Ntibabiza abana bato ntibabiza. Toto wadogo hamjui mambo haya. Na jewe natararinga abandi bamuza mwumva tararinga. Abana mimi na mtu huyo mnayemsikia. Mucho hagati hava uriya mukuru wa Mungere Kirima. Hava nundi muhungu w'abasita ngo ni Mangobo. Wari giparapara cyane. Hanyuma rero abandi bantu barimo basunzuriye wengine wamo ndani wakina Sunzu Reverend Sunzu. Harimo n'umuhungu uri bahari Buganda ngo ni Sebanyana wa Muvunyi w'abasinzira yacitse mu kuguru. Na mwingine ali katika mguu. Nabandi nundi mwene wanyu witwa ngo ni Mirongo yari karateka. Na mwingine anaitwa mwene wabona na safari. Hanyuma rero alafu nabandi bitwa ngo ni basema bamasoso yarapfuye yari umusirikare nawe. Alikuwa ni jeshi. Sawa kare akana ka Patrick kaza kabyina hari. Hanyuma reka ndekera aho ngaho kuri icyo. Amen. Ko navuga ibyo muhamwumva. Ibi ndakindi ko ndagira ngo dushaka ibyo Yesu ashaka. Tutafute kile ambacho Yesu anahitaji na si kingine. Semeni amen. Amen. Hanyuma rero alafu abo bagabo bose duhuririya ku mukutano. Wazee hao wote tukakutana katika mkutano. Mwumva kundi ibintu byagenze. Sikia vile vitu imeenda. Kandi 93 hari 93. Tena 93 tulikuwa 93. Hanyuma rero abo bantu alafu watu hao turagenda yari cyari giterane cy'abasepeza ku runundu abasepeza na mitonde. Ilikuwa ni mkutano Minembwe. Abasereza bazaga baza na mitonde y'abafana yo kwa Rusingizwa. Na hao yitwa Nyarukutano. Nono barangiza buri community yaje na kadezi yazageza na Gaturika na serikali hari kiringabo za community zote zilikuwa zinakutana. Hari kiringabo za Mobutu. Bado kulikuwa majeshi ya Mobutu. Community yose yaje bakaziheza inzu. Wanawapa nyumba wale ambao wametoka mahali. Mwumva icyatumye tuzana ingurube rero. Sikiza kile kilichosababisha tuilete nguruwe. Abandi bose babaheza inzu seraza batwimiza. Wengine wote wakawapa nyumba. Naho aba yafere iyo afere naho yabere. Baravuga ngo mwebwe twandi twitaga ngo community seraza yitwaga ngo ni 9e community. Timugire ngo ni ibintu byo gukina. 9e community. Ikanisa cyitwa kanisa la 9. Wazaga tugenda twabona abakecuru bene babashaje tukagenda bagafata utunefu tukamuciza harakabura akagenda twamusezereje. Umva rero. Twari hari shababu yo mu ikanisa. Tulikuwa al-shababu ya kanisa. Tamuntu tararingi yafushije ikimasa gitangira ubuhamya. Araduhamagara twese tuje iwabo ngo ashikabwiranye nati noneho twumvikana mukecuru. Na muzee. Mvuza akakantu kugira ngo mukumve neza. Nasema kitu hichi ili mnisikize. Aravuga ngo iki kimasa canje cyaza gaconsa. Akasema ngo nuko cyaza gaconsa pi. Ngo cyagiraga amahoro yose ngo nazaga nkirangiza ngo cyaza gaca makirindira ngo habe n'ucobona nyina hari ngo kamakirindika kugeza igihe tuza kugikama. Ngo none gachafuye atanga ubuhamya bwa kimasa yaje. Akatoa ushuhuda wangu. Ako ni kamwe hari ibindi byinshi. Kuna mambo mengi, hiyo ni moja tu. Hanyuma rero lafu mwumve mushonda baye seraza batwimizu ngo hagere nkasaka. Alipotunyima saa 7 nese. Ilipofika saa 7 ya usiku. Saa 7 hari kubabwiriza umugabo witwa ngo ni Donachi umubembe. Hari umunezero bene uryo. Kulikuwa furaha ya ajabu. Yose ni umunezero. Hari umunezero wo gukoraho. Ilikuwa ni furaha ya ajabu kabisa. Twama tuvuga ngo tugiye kuba turubura neza sasa. Tukasema abagabo batwimye inzu bagaheza serikali bagaheza kadeze na Gaturika inzu twebwe community yacu bakayima. Wametunyima nyumba sisi dini letu wametunyima nyumba. Muratubona none. Mutatuona leo. Bwana tuhurumie. Amen. Twaragiye ngo tugere nka saa 7 twazaga tuja kunywa amatabi. Tulikuwa tunaenda kuvuta sigara. Abantu bazi mu Minembwe kurunuru ahantu harangiza harya mu bashuri guri. Twama tubona muri Gaturika bazanye hari umubembe ingurube zacise. Kulikuwa mzee mmoja nguruwe zilimtoroka. Ngozi mucike muziko bazaga bashira makorema hanze abantu giterane cyabaye walikuwa wanawasha taa kubwa katika mkutano.
twama tuvuga ngo dufate ingurube tuyijane mu bagorega tukasema tupeleke nguruwe hapo nishika iratera turuburu umukutano ejo bazadushakira inzu kesho watatutafutia nyumba nguruwe hii itakoroga mkutano twa visa ntabyo gutinya twama tuyifata bafata ibitenge twafashe ibitenge twasaba bashiki bacu tulikuwa na vitenge tulikuwa tumewaomba sisters zetu neza no mu mama hari abaza bicara muziko abakeshi baba basinzira bahabagira gute walikuwa neza no mu mama tukaiweka katika mama ikaanza abantu bose ngo mu izina rya Yesu bariruka igiterano watu wote katika jina la Yesu watu wakakimbia umugabo wari kubwiriza aravuga ngo mwabagabo mwe yari umubembe alikuwa ni mbembe akasema enyi watu iri ni pepo hii ni pepo timugire ngo nubwo ari abana banyu msizani ingalau ni watoto wenu yaradusengeye twese twama tugenda kwa kundi alituombea sote tukatembea vile hakuna yule amebaki abantu b'abasaraza basigaye bakiri bazima batashitse amaguru nijewe nasunzuwe nda nabandi bake ni wachache abandi karingi yari yafuye kera bamurashijisho walimpiga risasi kwa jicho muzabona ko bamutamurasha urwo urutirigongo nabandi aba ni njewe nashitse ku 10 mimi niliokoka tu kidogo ningekufa na mimi semeni amen amen hanyuma rero Imana isanga muri kuri supreme kugira ngo nkizwe fata itabi ndari bikaje nyine Imana ihambira ngo gakunzura muzi wa sendoda na nikora urabaruta urafa none utakufa leo nasenze ngo ngene shake umupasteri byibuze naragiye ndatura nk'umwami n'umukiza nilitafuta pasta nikatubu mu kwezi kwa 5 tariki 3 izo amasaha habe n'amasaha ndakizwa ubundi umwana w'Imana nikaokoka mimi leo ni mwana wa Mungu haleluya tuko pamoja kanisa la Bwana amen tuganira ijambo ry'Imana tuongee neno la Mungu kandi sintinda na sitaka twasomye hariya muri proverb tumesoma katika Mithali imigani yambwiye ngo Mithali imeniambia nkunda bankunda na wapenda wanipenda kandi abashakana umwete tena wanitafutao kwa bidii watanipata without any discrimination amen takuro abantu rakutoni kunda abantu kuna kuchagua na wapenda wanipenda ntabwo ari abasama ntabwo ari abadinzi ntabwo ari abirabura n'abakunda bashakana umwete bazambona na wapenda wanipendao wanitafutao kwa bidii watanipata wigire nabari uzi ko ufite umukoro wo gushakana Imana wewe ujifanye vile ujifanya una sababu ya kumtafuta kandi wabona Yesu na tena utamwona Yesu amen iryo ni tangazo rimwe Solomon yatanze hii ni tangazo moja Solomon ametoa ndivuye natoka hapo uko ntimwumvise message uko no kwicara ari kibazo ikikaa haina shida amen semeni amina amen twasomye hariya muri Yesaya mesoma katika kitabu cha Yesaya atubwiye 55 n'ubuhanuzi agakiza k'abantu bose kazi y'abantu bose ni unabii wa Isaya niko havuze ngo yemwe n'abafite inyota n'inzara ndimuze mungure nyinyi mungure wagakiza kadasaba ifeza njoni mnunue ambaye hayombi pesa semeni amen amen hanyuma aravuga ngo rero akasema sasa hapa semeni amen hatubwiye ngo etuambia hivi dushake Imana bigishoboka kwibonwa tafute Mungu bado tuyambaze ikiri bugufi na tumuombe bado akiwa karibu hari umunsi mpande zavuga kuna siku barabanda italia muri byari byavuga ngo mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu muimbaji ameimba atakapo nyamaza huyu huku yes aliyelikataa neno nzuri la Bwana atakuwa wapi milele amen ubu muracyarimo mubona ibintu bimeze mnayaona mambo ni rahisi amen amen hari umunsi uri wizina Yesu azaza gutwara lakini kuna siku ambayo ina jina ushobora kutazagirirwa amahirwe nkayo mushonda yagiriwe inawezekana hautapata bahati ambayo nzambwira abandi ngo nagiriwe second chance mimi nawaambia ngacaga isambu ni kama yule nico gituma Bibiri ivuga mu Baheburayo bavuga ngo tuzarokoka dute nituramuka dukeresha amaraso ya je tutaokoka vipi tukicheza na damu ya Yesu nituramuka dukeresha agakiza tukichezea wokovu tutaokokaje sinokerensa agakiza abe niyo bonjana iriya siwezi chezea wokovu ingalao walibebe wapi nabwiye Imana ngo sinshaka kuba umukristo w'ikiguruguru bene ibisharashara nilimwambia Mungu sihitaji kuwa mkristo wa leo kesho hapana ndashima umusaraba niko Paulo yavuze Paulo amesema na ushukuru msalaba kuva nakizwa sindasubira inyuma tangu niokoke sijawahi rudi nyuma kandi simbifite na sina program hii batangarije atari kwirata na watangazia bila kujivuna kandi kubera ico nzambona ko nikacaga isambo cy'uburyo kwa sababu mimi ni kama yaravuze gusa ngo tufite isoni ko twebwe turi bisambo kwimenya sisi ni majambazi tunajulikana
ariko wewe urarengana. Lakini wewe aravuga ngo mwami rugera mu bwami bwawe. Mfalme ukifika katika ufalme wako unikumbuke. Iri sengesho ndari gutuye. Ombi hii nakutakia wewe. Mwami rugera mu bwami bwawe. Bwana ukifika katika ufalme wako. Twari muri pasa kuzanyibuke. Unikumbuke. Yesu arahinduka mu jambo yamubwiye niwe mu jambo rya kabiri rya mbere aravuga ngo babareye ko batazi ico bakora. Neno la kwanza alisema magamba usinyavuga. Ariko ngo arangiza aravuga ngo mukanya tubare nawe muri. Akamwambia tutakuwa katika ufalme pamoja na wewe. Semeni amen. Amen. Kunda bankunda bashakana mwetu. Napenda wanipendao ushaka Imana bigishoboka. Ushaka Imana bigishoboka. Tafuta Mungu bado akipatikana. Bado akipatikana. Yamba zikiri bugufi. Ombeni bado byana areka ibyakora n'ingeso. Mwenye maovu aache haya. Amubabari. Na ageuke Mungu atamrehemu. Paulo yandikira Efeso 5. Paulo akaandikia wa Efeso. Aravuga ya magambo. Akasema maneno haya. Aravuga mushakashake. Akasema tafuteni. Uburyo kimumenye icyo Uwiteka shima. Namna mtajua Mwenyezi Mungu anataka. Ni nini Mwenyezi Mungu anahitaji leo? Zirikana ibintu bitatu. Maneno matatu tu utazingatia. Kuandika yandike ngiye kugira kandi darangije. Zingatia maneno haya matatu. Wo zirikana ibintu bitatu bizagufasha kugira ngo ushakashaka. Zingatia maneno haya ili ujue vile utatafuta yale Mungu anahitaji kwako. Amen. Amen. Icyambere. Neno la kwanza. Zirika nukwimenya. Ni kujijua tu. Uko hari abantu batiyizi. Kuna watu ambao hawajitambui. Igitimo zukora ibyo ushaka. Kile kinachosababisha utende yale unayotaka ni kwa sababu hujitambui. Urugero rwa mbere ni igisambo. Kitu cha kwanza igisambo kimenye amazi alijitambua, ubuzima bwe bwarahindutse, maisha yake yakabadilika. Paulo yarandikiye Efeso nabo Paulo aliandikia wa Efeso igice cya 2 murongo wa 10 pili mstari aravuga ngo turabo yaremye sisi ni wale ameumba Imana turemeye imirimo myiza muri Kristo kandi yiteguriye kera ambaye amejiandalia tangu awali. Wo bimenye ibyo ngibyo uhindura ibyo ubamo. Ukijua hayo unaweza badilisha yale umo ndani. Amen. Amen. Jyo ni ijambo rimwe rwo kuzirikana mu buzima bwawe ni neno la kwanza kuzingatia katika maisha yako. Igituma Kaini yagiye mu bihe cyo sababisha Kaini nuko atimenye ni kwa sababu hajajitambua. Igituma Yuda yagurishije Yesu cyo sababisha Yuda amuze Yesu hajajitambua. Igituma Gehazi yajanye na Elisa konti yatahura imbaraga za Elisa. Cyo sababisha Gehazi yatahura na Elisa lakini hajatambua nguvu. Abantu babana na Elisa bataza wale wanaishi na kina Elisa hawajui. Igituma nuko utimenye ni kwa sababu hujajitambua. Wo kwimenya ibintu byo hero. Ukijitambua mambo yatabadilika. Umunsi Yakobo avuga gusa ngo nditwa Yakobo murigaye. Siku ambayo Yakobo amesema mimi naitwa Yakobo automatically ubuzima bwe bwarahindutse. Maisha yake yamebadilika. Dufite ikibazo cy'ubwoko bw'abanyamurenge. Tuna shida ya uko wetu kwa sababu tuba mu kigari. Tumo katika umsuru. Bamwe bahamagawe n'abakuru babo n'abase wabo n'abandi. Wamoja ni ndugu zao. Ntazi ko ruwaga. Hawajitambua. Abandi bahamagawe n'imiryango, abandi bahamagawe. Wengi wameitwa na mafamilia. Kwa konte zijayo yagize kanisa naje kama vile kwa sababu nampenda mtume nami namfuata. Semeni amen. Amen. Turabo yaremye Imana ituremeye imirimo myiza muri Kristo. Tu wale ameumba ametumia kazi nzuri katika Kristo. Jyo ni ijambo rimwe ryo kwimenya. Neno la kwanza la kujitambua. Amen. Amen. Ijambo rya kabiri ni priority y'ubuzima bwawe. Neno la pili ni umuhimu wa maisha yako. Yes. Kuri hari abantu batazi icyo bazabita le nécessaire et le priorité. Kuna wale ambao hawajui yanayohitajika na ya muhimu. Ibyihuta n'ibyingenzi. Yanayohitajika na yale ni ya dushitse muri ya muhimu. Hari icyo bazabita n'abana bazabiga nabize muri primaire. Hari icyo bazabita primary needs. Kuna yale wanaita primary needs. Twoba tudafite gatimbo kama hatuna unga kaja kugura orande naenda kununua nguo. Hiyo ni priority cyangwa ni necessaire? Ni necessaire. Ni necessary. Kuvaa ni necessary. Ariko kurya ni priority. Lakini kula abana ndibo baba bagenda batabarya ngo numaruje kugura za jeans. Watoto hawakuli alafu tunaenda kugura chongo abana babura. Wezi kununua kiatu watoto wameilala. Hiyo ni priority. Hiyo ni umuhimu. Mureke mbabwire urugero rwiza rwo muri Bibiliya. Acha niwaambie Matayo 6:33. Matayo 6. Abantu barabicuse.
abantu barabicuritse. Watu wamegeuza. Biblia zivuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana. Biblia inasema gukiranuka. Tafuta ufalme wa abantu ndibaza bumva na Yesu. Watu hawasikii mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Kwanza itafute ufalme wa Mungu. Ibindi byose muzabyongera. Mengine mtazidishiwa. Muri mukureba mukabona abantu batari mukubanza gushaka ibindi. Watu wanatafuta mambo mengine. Bakabona kuzavuga ngo tuzabona kuja mu kanisa. Tutaenda kanisani. Barabicuritse. Ni inverse. Watu abantu tubanze dushake business. Tutafute tubanze dushake uburyo. Tutafute na hanyuma kanisa rize nyuma. Lafu kanisa ije nyuma. Ninde wabaroze? Nani amewaroga? Ninde wabaroze mwabagaratiya mu ngo ninde wabaroze mwabagaratiya? Ngo n'icyatuma icyumuka mugaheruka mumeanza ya kiroho mkaisha na ya mwili. Impossible. Haiwezekani kubanza ibyumuka ngo duheruke ibyumuka. Haiwezekani hatuwezi anza ya roho alafu tumalize ya mwili. Mane twiteho. Mungu atusaidie. Zirikana ijambo rya gatatu gusa. Neno la tatu tu no umwete. Ni bidii. Ubuzima bwose wogira umurima warangiza maisha yote ukiwa na shamba alafu unakuwa mzao. Wamara ukavuga ngo uzagira umusaruro. Alafu utapata madhao. Mu buzima bwawe uzazugira ikintu citwa cyose kwimenya ni wimenya uzagera ukijitambua utapata kitu. Icyakabiri nugira ibyo by'ingenzi ukiwa na yale ya muhimu kuruta ibindi bikenewe kuliko yengine ambayo yanahitajika uzagera kubikomeye. Utafika kwa mambo makuu. Cyanyuma imirimo yose ukoze ugomba kwikora. Cha mwisho kazi zote unazozifanya ufite umurima nurangiza uzazugenda uvuga uri umunebwe. Uwezi kuwa na shamba ukiwa mdhaifu alafu. Abakristo benshi tibisobanukiwe. Wakristo wengi hawajajitambua. Baza bakora ibintu byo mu kanisa n'abanebwe. Tena wanafanya kazi za kanisa ni wadhaifu. Uyu murimo wananiye abagabo n'abagore baraparisa. Kazi hii imeshinda wazee na wamama. Urasaba intwarane. Unahitaji mashujaa. Kandi intwarane zabigisha mu imbaraga. Tena shujaa ataingia. Kandi barakomenda batangaye umuntu w'intwarane azagenda wenyine nk'ikizu. Tu anatembea peke yake mtu huyo. Ndio muri teme ikizu bwo kwira. Inyoni y'inyundi zigenda yonyine. Ndege hiyo inatembea peke yake. Nubo ubuzima bwawe gusabuza bugendera mu kigari cy'abantu. Ukiona maisha yako yanatembea na wengine. Abandi bagufasha ariko haraho watu wakusaidie lakini kuna mahali uende peke yako. Ijo ndariretse. Hiyo naiacha hapa. Magambo ni menshi karaza. Maneno ni mengi yanakuja. Amen. Amen. Uwo Yesu namenye yandutiye byose namuhaye umutima wanjye nawe yaramagije azago byantera ubwoba ubuhungiro uko bizabera kose azanyihanganisha. Hallelujah. Reka mvuga ndi recommendation zitatu gusa nazo ndeke. Acha ni kandi ndabangagura kugira ngo dusangire umwana. Niwape recommendation tatu alafu nimalize. Na apotre gatoya. Na mtume nimpe nafasi. Tuvuge ngo amen. Amen. Twazirikanye ibyo bintu bitatu. Tumezingatia maneno hayo matatu. Nubizirikana uzamenya gushaka iki Imana ishaka. Ukizingatia maneno hayo utajua kile ambacho Mungu anahitaji. Mfite ifuhe rimwe. Nina uwivu moja. Ariko mukunda Phineas. Munampenda Phineas. Phineas ngo yarahubutse umusumwa abonye ibintu bihabi. Phineas aliona mambo ariko muri mukubona ibintu ko byafuye. Munaona mambo ya bari. Arifu ufite ya Kristo. Kuna uwivu wa Kristo ambao unao. Abantu bafite ifuhe ry'imiryango. Sorry. Naje ry'imiryango. Watu wana wivu wa mafamilia. Naje mbonwe naje nkore. Nami nionekane nami nifanye. Yesu sikomeze. Yesu si hivyo alivyo. Bwana tuhurumie cyane. Amen. 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 Simvuze ko imiryango ari mibi. Yasema kama familia ni mbaya. Bazavuga mu Gifaransa ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même. Wanasema kwa Kifaransa upendo unajianzia wewe mwenyewe. Ntabwo wavuga ngo ukunda abanyekongo. Uwezi sema na upenda watu wa Kongo. Nigeze kugira amahirwe nje nkora kosi n'abatanzania. Niliwahi kufanya kosi na Watanzania. Baratubwira ngo nugira esprit ya patriotisme yo gukunda igihugu. Ukiwa na roho ya kuipenda nchi yako. Ti wovuga ngo uzakunda abakongomani bo muri Bakongo. Uwezi sema nitawapenda wakongomani wa huko abanyamurenge bila kuwapenda wanyamurenge hawa. Hiyo ni uongo. Ni kweli. Ntabwo Musa na Aroni bari bavukana. Musa na Aroni walikuwa wazaliwa pamoja. Kanisa rya mbere ryabaye muri Edeni niki? Kanisa la kwanza lilikuwa katika Edeni. Bara abasita cyangwa bara abadahugu.
Yari family. Ilikuwa ni family. Amen. Amen. Birakabaho kugira family yumva Yesu. Birakabaho. Ni heri kuwa na familia ambayo ariko nabone lakini ibyo tugeze mu by'abanyamulenge byo birakabisha. Yale ambayo tumefikia kwa Wanyamulenge yako juu sana. Na ukuzitondera. Ni kuenda kwa upole. Amen. Amen. Bibiri iravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye ngo ubwo abantu basenga data bakuriye kumusenga mukuri n'umwe. Nyakati imefika wale wamuombao kandi abantu bazaparika neza muzababona bazaparika. Ntawiyobera nyiteka. Watu wibuka kajoro tijambo yatubwiye. Pake mnajua. Kajoro musabwa. Muri harvest. Kajoro musabwa n'umuzi musabwa wagiye muri Amerika. Tito yaratubwiye ngo nta muntu uziyobera nyiteka. Amewahi tuambia kuna yule atajifananisha milele. Abe nubwo uzaza ukigira umuyumbi. Ingalau ujifanye vile utajifanya. Ukaza wiseta kuri ntezi ryayo na ujifanye kujifanya. Uzamenyekana. Lakini utajulikana. Mushonda mbesha abantu ndi hano ndi mpambesha abantu. Nikiwa hapa nikiwa ndanganya watu. Nitajulikana. Nazagambwira n'abashu ngababwira ngo neza. Nimba ibingibi mbibamo. Nzambesha abantu. Nzamamenyekana mu gitondo. Ikiwa haya nawaambia mimi ninajifananisha nitajulikana tu. Turi kumwe bavandi. Mukeneye ko mbabwira ifuha ry'amagambo atatu gusa. Asema niwaambie uwivu wa maneno matatu alafu jambo rya mbere no guhunga icyaha. Neno la kwanza ni kuikimbia dhambi. Nushaka gukora ibyo Kristo ashaka. Ukitaka kutenda yale Kristo anahitaji. Nuba mu buzima bukunda icyaha itekuzafatana. Ishi katika maisha ya kuikimbia dhambi. Icyaha nico cyadutandukanyije n'Imana. Dhambi ilitutana na Mungu. Tudasabana n'Imana. Na dhambi ni inasababisha tusiwe na uhusiano na Mungu. Sitasoma kwa sababu. Jambo rya kabiri. Neno la pili. Umukristo utaba ku rugamba. Mkristo ambaye rugamba rwashize wa. Hamo katika vita. Kuna wale wamejua vita imeisha. Neza. Ya umurwandiko rw'Abefeso. Biblia inasema katika waraka wa Efeso. Mu Kirundi zivuga ngo dukirana n'abatwara. Katika inasema tunagombana na washindaji. Kuna wazee ambao tunagombana nao. Isi y'umwije cyane ubwoko bwacu we. Sana uko wetu. Umuntu azarira gucyakaza atamasoza. Analia. Araka akagira inzoka hano cyangwa ingona. Analia lakini akabwiriza agatanga meza afite ingona. Anahubiri anatoa meza akiwa na irizi. Sinzi yandurisha n'ibigirwamana. Ariko Daniel n'umugabo mwiza. Daniel yaravuze ngo ndagambirira mu mutima wanjye. Daniel aravuga ngo sinzi yandusha n'imana z'ibigirwamana. Mimi sitajichafua na haleluya. Amen. Amen. Ube ku rugamba ni wirinde icyaha ukaba ku rugamba. Ukijilinda dhambi na uwe katika vita. Igihe cyose uzashaka ikimana. Nyakati zote utatafuta kile ambacho Mungu anahitaji. Icyanyuma no kuguma mu bushake bwe. Ya mwisho ni kuishi katika mapenzi ya Mungu. Abantu bitanyuye kuri Yesu. Watu wamejiondoa kwa Yesu. Vuga iki gice gusa kimwe. Seme sura Yohana 15 murongo wa 4. Sura Bibiri zivuga ngo ni muguma muri jewe. Ukiwa ndani yangu. Amagambo yanje akaguma muri. Maneno yangu ya musabisho mushaka cyose. Ombeni kile mnachohitaji mtapata. Akavuga ngo ishami ryose ritazera imbuto. Akasema tawi yoyote ambalo litatoa matunda urihe. Iyo niyo recommendation. Izo nizo recommendation zitatu. Uko wapi? Hunga icyaha. Kimbia dhambi. Bakurugamba usenga. Ishi katika bakurugamba udasenga Imana. Kandi ara masengesho yo kwiherere. Kuna maombi ya uficho. Musa nimba yaragiraga iminsi 40 Yesu yazana akagira 40. Musa alikuwa na siku 40 na Yesu yazaga yirirwa abwiriza nimugoroba agataka umusozi wawe. Yesu alikuwa anashinda kihubiri. Uzasenga nijoro ngo bitenge byaba ngo karabaye ngo se muri Kenya woba. Utaomba vipi vitenge haya. Uziko no mu rugendo uzugenda usenga aho ucuruza. Hata kwa kuchuruza katika utembea unaweza. Nta utosengera abakecuru bazaga basenga bahinga. Wamzee walikuwa naomba wakilima. Akadakuta igisisi kucyamara akavuga ngo mana urera numfasha analima ewe Mungu. Yashika mbere yo konsa umwana akazabanza mbere yo konsa umwana akabanza agashimira Imana. Abo bana bakunyesha mtoto anamshukuru. Twebwe umuntu arimo kwiriguhana kanirwa no gusengera nani mtu anaishi huko anashinda hapa anashindwa kuomba. Bwana tuhurumie. Amen. Yeme ndabakunda. Nawapenda. Kandi mwagize neza gutegera. Na mmefanya vema kutusikia. Tuzashaka undi munsi tuze. Tutatafuta siku nyingine tuje. Dusubikiye hano ariko muzirikane ibintu bitatu. Lakini mzingatie maneno hayo matatu. Mwirinde icyaha. Jilinde dhambi. Tuwe ku rugamba dusenga. Tuwe katika vita tukiomba. Tugume mu bushake bw'Imana ijambo ry'Imana ritubaza. Tuishi katika mapenzi ya Mungu, neno la Mungu litu